a fai e le fai ngai tangata o le poinga o le fongo outsource le ngadwenga ia wo te lo po le ali tūlanga la te fai lua ele o le lifara lo ma fau o le tūlna o le mele te lo la lifai o puipuinga o mo me ia tulepa ai se tatou matai tu pele a wilu mo le fono wa e ia lo se me fa pe tupuanga i le fasting ko vai le maka o le camera e le aru ese matangata ia mamingiska po le ani lunga mani lalo alen tatou to vai mo le mawin le to tele le fo e medi mai ma ko meni tangata la ngo la fia va vai sa mo a fa live lo me ia o te ada mo tilo ile avaenga ia faia le kamela al fono le ventato to mai tawana nei le ai ma se fa e monga le kamela por le camera e pu e me ia me te tau walanga o le live o la tala le mua le ataua mavui a fai e le fai ngai tangata o le poinga o le fongo outsource le ngadwenga ia wo te lo po le ali tūlanga la te fai lua ele o le lifara lo ma fau o le tūlna o le mele te lo la lifai o puipuinga o mo me ia tulepa ai se tatou matai tu pele a wilu mo le fono wa e ia lo se me fa pe tupuanga i le fasting ko vai le maka o le camera e le aru ese matangata ia mamingiska po le ani lunga mani lalo alen tatou to vai mo le mawin le to tele le fo e medi mai ma ko meni tangata la ngo la fia va vai sa mo a fa live lo me ia live mo me ta o me ma po e fa le ele o se live se o se ke wila ele o se live o se si o le fono usu a Samoa e entaito uma ya Samoa e mai moa masina mio le mele ai le pe e poloka e control le au vaenga ia e lau te controllinga pe e fia mana nao e fili ma pule la ko le me maka isa mo ma me le maka isa mo o TV9 le poa ke lo le o a fa ia o tele o TV ia o TV nga malo e ala na mafua ia vaenga fapia o le makwa ele i lava le mana wala ma anga tangata nei mana tua ole vaenga la vai sili ona taua e lua ole fofonga vetalai ma le kangaka lea ua le victim lea le kalangoa iai lona winga a fai nga le kasi lako kema ia lo winga i fa mau fa mau nga a wale fenga mi bilo kangolo si a kol kema ga le si ku mi le si ku a mo le si ku lona pe le winga la ka fam kalanga o aunga i o au ke o le maka upu lea e kalangoa o le fofonga fe kalai malanga fa konga e fi lola sa mo po fela i ka kale fa i fa konga ai me se ka kale fa longo a fa vela ya a fa o TV na o TV Armaro TV Armaro it's supposed to be over to AP and TV9 or TV ngal malo ya ma to foi wo ma privatize o mga fa ma ko fa ka ku le pa nga i le ya for ma TV1 or 9 TV9 that's TV1 oh there's yes okay. that's TV1 TV9 ma to TV9 la o le TV9 o TV la nga le al palmeng yes al malo kusa live fan ko kongi ku per malo ele ko kongi ku pe se HPP e manga yelo wa lo fa kong ho le va nga yes absolutely camera 1 camera 2 pe ba ku pe ba ku mi se pu camera 1 camera 2 camera 3 ia le palmeng akwa you know vai se sila foi vui nano ola fau e saulo lai ele se aro fanga langa o lai ai camera wa so se suia tu lai mango foi so se suia ku lai lunga e mo yer camera so every angle so lai ma wo se o lai ai ai ona wo uma ele o cameraman fo ile o kanga kale fa kung
au fu uma nga brief a kupu meia wangi puese mer ko inga wai uma fo wa fai mai ele share mai ele wa ula o me na le tupu o lo winga la ele le cameraman Yes. ka hole le ku fakasia le producer tanga o ia ka pe o le ngaluenga ai fu ia misa le fai a fai la mana tua on mafuanga ngai sa wela ua tala nga iwa atato wolo o ai tonu le fai meia a fai o le TV1 for example walanga o le fai al page al Parliament of Samoa o le live maya which is a ilo tantunga control le fai lo kusi al Parliament o ia le tangata report di umai ia po ai la wa ai le media ale Parliament o kanga i li poki anga i fai lo kusi so control uma nga ia o ia foi la tona avia le fatonunga i meia ele ai songa alo fanga le foi fa fonga mai ka kia le fei kar kau ka ia ai karia se ku alalo langa o le mako ku alalo o le experiment for let to know ya mo le lenga o kanga ka langa o le ko kele fei ka fia mafe la foi na vatu vai na avel tato tu alalo tato lava tu ta ia na fa mai te tu alalo ia le leila e o fe ngai mal pal mia ma press conference fa fe kai vi ia le li va vai de manga ia langa ia me foi le no fai so o fai ma masani o te e awa e maro si oki maro miki afu o ngā e whai e rungo masangi lo winga lan wha matalanga o to e fwoi mai i po e ngā mene o la deliberate o lo ula tantununga ma e la ia se ta se i o la se aso e whai engi whera fola fwa inga ai wha pe whai upu e whai engi upu leanga a kuila e panga i ala audi ngā sira sila lele e mo solor kerma lela e moi o a fwoi ni tala leanga o le a whai atu e le itua ngai e kau aia ngai o ingi mingiska believe you me Samoa martato peno ele misir kapu enga mainga ele wari ia o foringa ngai mingiska yo fa yengi kala po a reaction sa mingiska me fa pena ai ono ole o tupu ia tu epa vai makua i malo ar ke mai le kai fia ele pu ia mai se kula epa le winga na le te vetu o a uma ia o te tauna ta sei uma esi ka sei uma esi fo ile le yo ko ngi kia pula mangi maumanga o le le fai maumanga ai o ifo isi tangata e lau te fai le le ngā ruenga e kala fea unga makupe ar malola kongi kupe ka ko mana ia pe ava pe wale u malolo palmeni Helena ai mana ia ala ia ona maua se ava no te ia e ile fai lo tusi waile o nganga o fu ile a fu fong tala i wala ngai le o se ka fa yo i ka fong kala ya ma ne volu fina ngalo ase Yes. ma ya ku sawa me va pini pingia ku sawa ya o mai sang sa nganga pan mi po o ia si la fia ia me Lena ton a wala ngala nga o fo mai o ele o kilu enga kele o loa yes ai ole o me ia a fa o la o ia nga ka o ia o fa o ane tele o sile fia ale nga ka ole he da ile ia le media team ola ki pengo fo ai i ya la ye me fo ye o meu o a fo e fa pe tua camera 2 la bonga ro camera 2 la ya kule ya camera 1 lo winga o kaunga ko ya o fo kala pa pe na le winga a foi le na e control uma mantu o tatu masani uma fengo ni me o live vui ma te foi tatu isa mo fengo fu foi le control uma tu ai tangata le sa fa i monitoring el producer le na te monitoring a camera if you not a producer vai tu lunga ile o sa wa fa pe o sa ngo vui a le nga sa ngo mo re a ka wele skuli mang la vai ko ka di mai vui e a ko lo se konge ro se konge le ya pia mai ka kara ka ka vala ko lo male mar tangata le why is he not on camera ya ala will receive my cameraman la kulo la si yo solo wa e mafainga si yo solo mafaika kala solo ai ngalo ya la ngad nga la fa ai ona o la deliberately vai tato ya it's sure ai o me siringa nga leanga o le ku pul ka el fo o le fo ngari ku ngai e ka ua na le ka ku ngai ka ua le camera ka ko kil po nga me la fa ia mo se sila la ku le ngare we sa no le upule na le ato o le excuse ngala sa ngi le la fai mai ngi fa pe mai ia ngai ka we ma ku le pa ka we ma ku fu kala o le excuse nga that's a good enough excuse ku dia